سلام كميت خونكم يا اللهم. Alright, come to مرقع حبشة education مسئنا لنا حوات with the great news لما عنتي. Finally, إيلان and Trump مدمدمتا زبطحي مسلم مالت كل شيء نايتي رخيبنا يزلنا أبتي تويت هنا خنقلز أحوات. So I think so وديهم market so far كملس جميرو له قدامي تنت مثال هنا كال among USA وكا and China زلوا ناي trade سمم انتي مثل لندن زكاد زلوا لو ما عنتو عيرو صباحهم كعلي انتي ريزالت لنا نمنتا انكم مور زكات عزلوا زين كلتا نتبينا هنقل so far market is high. Bitcoin is my goodness about 110. Oh my goodness. Bitcoin is as of now 110 بس حلا all this drama ناي إيلان and Trump ended coin لازم مثل so استاتنا هنقلص نسخم الشرك صاب تقبروه نحنا خا نشتي مزناقع موزيكا هنقبر نحوات I know استفلي موزيكا أنا نقبر حوات مالت قداس النت بزح موزيكا تاتي زلقن أب فوقاسينا نقبر اللي من دا خصوصنا عجيب الكيبولة
Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first. Is that your car? All right, welcome. Thank you. يا تاجعلن هذا من قد فايبلنا نحوات كل ساعة ود حرستاي نزن All right, sorry. Big sorry. No, ድምፂ ጥራይ ኣይኮነን ኢንተርኔት ፓወር ጠቕላላ ፓወር ናይ ዝኸባቢ ጠፊኡ ኣሕዋት ፓወር ናይ ዝኸባቢ ጠፊኡ ኢንተርኔት we are having hard time ኢንተርኔት ካልኣይ ግዜ ከም ትገብር ኣላ ንግሆ ከም ጌራ ሕጂ እውን ምናልባት ኣብ መንጎ I have no idea some connection ወይዘር ፅባቅ ኣሎ ግን ኢንተርኔት ሕማቅ ኣሎ ስማዕ ህልየ ፅባቅ ኣለኹ ተመሊሰ ኣለኹ ከምኡ እንተጋጢምና ዓቕሊ ንእሽተይ ግበረኹም thank you everybody welcome again okay ክልተ ርእሲና ክንትንክፍሎም ማዓንቲ መጀመርያ ሰለስተ actually ሰለስተ ርእሲና መጀመርያ ኢላን ማስክ and ትራምፕ እንታይ እዮም ተባሂሎም እንታይ በፂሖም ከመይ ገይሮም ነዚ ሶልቭ ገይሮም ኣለዉ ኣስመራ ድኻ ዘላ anyway okay you guys just make us laugh all right Elon and Trump and then USA and China ኣብ ለንደን ዘሎ ስምምዕ especially በዓል እዞም ናይ AI chips ዘለዋ ያ CoreWeave NVIDIA AMD እዚአን ዝኣመሰላ what looks like great let's go okay all right I think so let me back this ነዚ ሰላም
completely ዋላ እንተ ዘይበልና ሰላም ተረጋጊ ይልሕዋት ሰላም አክልቲዮም ተረጋጊ ኢሎ ኢላን ማስክን ትራምፕ ጽቡቕ ዘና ነዚ ሰላም ግን ትራምፕ ብጣዕሚ ተቃሊስሉ እዚ ኦፒኒየን ናተይ ትራምፕ ብጣዕሚ ተቃሊስላ ነዛ ናይ ሰላም እዚ ኣነ ከምጽእ ኣዝዩ ትራምፕ ተቃሊስላ ኦኬ ኢላን ማስክ ሰሚዕኩም ኣኹም let me see ኢላን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ጽሒፍ ነይሩ ትራምፕ ካብ ሓላፍነት ክወርዳሎ ኢምፒች ክኸውን ኣሎ እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ክሓልፍ ኣለዎ እንደገና ምስ ናይ ሴክሹዋል አቢዝ ዝኾነ ፋይሉና ተሒዝዎ ጀፈሪ and then ብሰንኪ ትራምፕ ኣብ ካልኣይ ኳረርስ 2025 ረስሽን ከጋጥመና ኢሉ ንባዕሉ ኢላን ኮታስ ኢላን ብዙሕ ተዛሪቡ ከምኡ ትራምፕ ዝሓደ ወገን ከዓ ብዙሕም ከይዶም ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ተባሂሎም ኮይኑ ግን ሓሙስ ተሪኢኹሞ ኦፍ ኮርስ ሮበዕ ሓሙስ ድሮፕ ገይሩና ናይ ማርኬት we lost big money ኢና خسرنا ብሰንኪ ክልቲኦም and then ዓርቢ kind of ኮይኑ ፋይናሊ ሎም ማዓንቲ ናብ ጽቡቕ ኒውስ መጽኢሎ ሎም ማዓንቲ ናብ ጽቡቕ ኒውስ ኣምጽኦማ ዘሎ thank you to ትራምፕ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ተዓጻጺፉ እንታይ ኢሉ እንታይ መሊሱ ድሕሩ ናብቲ ኢኮኖሚ ከይድና በዚ ጋጣሚ ቢትኮይን is like almost ልዕሊ 110 ሂት ገይራላ በዚ ይኹን ካልእ ሓጎሳት ቢትኮይን is going up ኩለን ይቕጽላ ኣለዋ ንኺድ እንታይ ምስ በለ ትራምፕ መጀመርያ ትሪኦ ዘለኹም Look, I wish him well. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. Very well, actually. Yeah. So, ብጣዕሚ ንኢላን ማስክ like you know very well actually like wish him well ጽቡቕ ንክገብር ዝዓይነቱ እዩ ገሊጹ እዛ ቃል እዚኣ ምስ ተዘረበ ተስላ ኣብታ ግዜሳ almost ልዕሊ 3% ኢንክሪዝ ገይራ about ሰዓት 1:50 ይኸውን እዚኣ ሪፖርት ገይርዋ ሰዓት 1:50 ምስ ገበረ ትራምፕ okay I wish you well ጽቡቕ ይምነየሉ ንኢላን ኢሉ ተዛሪቡ ደን ተስላ like almost 2.5 ክሳብ 3% ኢንክሪዝ ገይራ ዘይተሓሰበቶ ሎም ማዓንቲ by the way about 4.58 ወሰኽ ገይራ ዓጽያ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚኣ ዝበላ ካልእ እንታይ ኢሉ ብዚ ልክዕ ንቐጽል that you have here at the White House? No, I haven't. Are you going to get rid of the Tesla and the Starlink service? Tesla and then Starlink ናይ ሰርቪስ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ዋይት ሃውስ ኣሎ ተስላ በዓሉ ናይ ዋይት ሃውስ and then Starlink ሲ ክትኣልየን ድኻ ካብ ዋይት ሃውስ ታ መኪና ክሸጣ ድኻ ወይ ከዓ እቲ ሰርቪስ ናይ Starlink ጠጠው ከተብሎ ድኻ ዝብል ሕቶ ይተሓቲቱ ኢላን ማስክ ሶሪ ትራምፕ እንታይ ኢሉ መሊሱ እዚኣ ክሰዓት 1:45-47 PM ቅድሚ ማርኬት ምዕጻው ናይ 10 ደቂቃ ማለት እዩ Are you going to get rid of the Tesla and the Starlink service that you have here at the White House? No, I haven't heard that. I mean, I may move the Tesla around a little bit, but I don't think we'll be doing that with Starlink. It's a good service. Where are you going to move it to? Move it around, what do you mean? I have a lot of locations. Actually, about the Tesla. I had so many locations, I don't know what to do with them all. So technically እንታይ ብዘሎ ትራምፕ ነታ መኪና ዝገዛእካ ከባቢ 95 ሂብ ዝገዛእ መኪና ሞዴል ኤስ ክትሸጣ ድኻ ወይ ክትኣልያ ድኻ ኖ ሙቭ ጥራሕ ክገብራ ዝኽእል እምበር ኣነ ብዛዕባ ሓሲበ ይፈልጥኒ ከኣልያ እውን መደብ የብለይን ኣምንስ like you know good feedback ይህብ ዘሎ ብዚ ሪሌሽን ንምምፃእ ማለት እዩ Oh no, the service get ናይ Starlink ዘሎ service ናይ internet service ka no like ጽቡቕ service እንታይ ገይሩ ንኽኣልዮ that's a good one that very good ብጣዕሚ the way Trump came in ነዚኣ negotiation is I just personally ምናልባት ካልእ ኣረኣያ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣነ ግን ኣብዚኣ ብጣዕሚ ኣብዚኣ ኣዝየ give him like credit ይህብዮ ምክንያቱ ጽቡቕ ነገር ይኸረጋግጥ ፈቲኑ ማለት good job Tesla, did you ever see Elon Musk get physical with the Treasury Secretary? No, I didn't. And I tried to They ask, did have an argument, but I didn't see a lot of physicality there. and there was this New York Times report that he did not want to talk about, Elon Musk, that alleged that he, towards the end of his time in the White House, was blurring the lines between recreational use of drugs and medicinal. Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. Very well, actually. Yeah. this እዚአን ሪፖርት እዚኣተን ብጣዕሚ ጽቡቓትን ኣሕዋት እዘን ነጥብታት እዚኣተን ንኢላን ማስክ like ኢላን ከም ዝፈልጥዎ ሂስ ስማርት ጋይ ኩሉ ሻዕ ስማርት so hyper እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ just physically smart እንድሕር ኮይኖም መሃስቲ
እዚአን ቀቲሎን ኢላን ኦኬ መጀመርያ ተመኪና ኣነ መደብ ብለኝ ክሸጣ ሓስብኔክ ክሸጣ ሓስብኔ ሙቭ ኣራውንድ ገብራ ክእለ እቲ ሰርቪስ ካ it's good service you Centralink Starlink not Centralink Starlink ፀገም የብሉን ኣነ good service you ኣይ ኣልየን so this good ዝኾነ ሪፖርት ወይ ከዓ ኒውስ ይተዛሪቡ ትራምፕ thank you good job ሕጂ that ነጥቢ ኦኬ እዚኣ ነጥቢ እዛ ግብረ መልሲ እዚኣ ንኢላን እንታይ ገይራቶ ንዝብል ሕቶ ኢና ክንመፅ ማለት እዩ እዘን ነጥብታት እዚኣተን ኦኬ ኣልየንን ኣየብለን ሽዑ ኢላን እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣሕዋት ልክትስ ናይ ድራግ ካይተረፈ ተሓሲቡ ብቀዳማይ ድራግ ይወስድ እዚ ዓይነቱ ኢላን ትራምፕ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ኣንቢበ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ then ኢላንካ ኖ ኣነ ድራግ ወሲደ ይፈልጥ እኔ ንስኻ ከምዚ በታስ ድሓን it's bad ነይሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ባድስ then ሕጂ ትራምፕ ኖ ኣነ ኣይረኣኹን ኣብ ዋይት ሃውስ ከለውን ዝኾነ ድራግ ዝወሰደ ይብሉን ዋላ ሓንቲ እውን ኣይገበረን ዋላ ብቀዳማይ ተሓይቱ መፍትሒ ተዋሂቡ ናይቲ ዋይት ሃውስ ይብካዮ ዘለካ መፍትሒ ከተሕድጎ ድኻ ኖ ኣነ ቴንሽን የብለኝ ክሕድጎ መደብ የብለኝ so Trump is killing ኣሕዋት ኣብዚ Trump that negotiation እዚኣ Trump is bringing it. I know ትማሊ ዲቂት ትማሊ ንዲሞክራቲክ እንድሕር ሓጊዝካ ሳዕቤን ናባኻ እዩ እዚ ዓይነቱ ትራምፕ ፅሒፉሉ ነይሩ ምናልባት ናብ ዲሞክራቲክ ኬድካሲ ከምዚ ፋንድ ዝገበሮ ልዕሊ 250 ሚልዮን ይኸውን ኢኒ ትራምፕ ኣብ ናይ ምርጫ ወፃኢታት ገይሩሉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነታት ሓገዝ እንድሕር ጌርካ እውን ላይክ ሳዕቤን ናባኻ እዩ ዝብል ፈኸራ ቁርብ ፈኪሩሉ ነይሩ ቅድሚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ሕጂ ነገራት ተረጋጊ he's smart Trump is bringing him ኢላን ከምፀ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ዋላ ቴሌፎን ክትዕልል መደብ ኣለካ ድዩ ኢሎሞ ያ ፀገም የብለኝ ኢላን ይሰምዕ ይህሉ እዩ ኢላን ክድውለለ ይኽእል እዩ that's a good one ኢላን ክድውለሉ ይኽእል እዩ ኦፊሻሊ እንድሕር ደው ኢሉሉ ንትራምፕ so that means communication ናብ ፅቡቅ መፅኡ ኣሎ alright let's see እዘን ነጥብታት እዚአን ምስ ሰምዐ ወይ ከዓ ምስ ረኣና እንታይ ኢና ማርኬት ተስላ let me stop this ተስላ ቀድሚ وزن 10 دقائق ماركت نكلوز نختكون يا زين نيرن مالتي تسلا تاريخ ما شت يا جرح وات بل شت أبزت ساعة 4 قلن almost مالت ساعة 4 هم كلهم أنا لك تسحوات تسلا كاب كل التمي إتن 9 قلن 9 ساعة قلن أهي تقبرني را بك شارب خيرا شارب بالطعمي شارب كلوز جرا ساعة 4 الحرينا ساعة 4 ماركت كلوز جورت له almost 4.58 increase جرا 4 نتبي 5.8% مالته 308.6 سانشدشن كلوز جرا this is good 303 محلاف مالت it's a big resistance نايت تسلا إنيرو مالتي هجي maybe تسلا كابزي نري أزلنا إحنا نيوست زي ما تقول ناب 330 ناب 350 سوسان إذا خد كيت خليها على حنتي according just you know like كم زلنا نيوست صبغ نحرقات زيرو 330 كيت خليها دحرو ناب 360 يا ناب 400 خمت بس إحنا نورنا ناب 370 زي نتساقا على المهنيات أبصم نزي يلون مالتي as long as إيلان and Trump كم زاجروا ما زلون نحرقات زيرو ولا خال داتاون نحرينا okay so إيلان انتهى قبر ملسحيبو إنا حنا تحيج حوات إيلان انتهى قبر ملسحيبو لك تسحوات إيلان كتا نزيئة إذا انترفيو زي مستقبرت I just want to make sure guys share الله خدي لهم إيلان إذا انترفيو زي مستقبرت Alright, let me stop sharing. Alright. مالت great relation صبوا زمرنا خمسة لهم wish him well كدولا لوني صبوا خمسة لو ترامب يقول لي مالت look this look إيلان زيا أنت إذا بحال بإنجليش موجي أنت أخم تبلو بناي بتقرنيا أنا يلبي فقري ملكة غيرلو إيلان قدم حدا ساعات نجر زيك قدم حدا ساعات نايم بالك مش لكم تصبوا نجر هبالو زخول مسبله Are you going to get rid of the Tesla and the Starlink service that you have here at the White House? No, I haven't heard that. I mean, I may move the Tesla around a little bit, but I don't think we'll be doing that with Starlink. It's a good service. Where are you going to move it to?
move it around? What do you mean? I have a lot of locations. Actually, about I got so many locations that I don't know what to do. So ግብረ መልስና ኢላን እዚኣ እዛ ኩላ ህጅም ፅያ ዘላ okay now ኢላን ዳ ምልክት እዚኣ like ከምዞም ናይ ፋየር ኤጅ ዘለው ንኣሽቱ ኣሕዋትና ወይ ከዓ እቶም ደቅና ምልክት ናይ ፍቅሪ ገይሩ ኢላን መሊስሉ so their relations እቲ ዝምድና completely ዋላ እንተዘይበልና maybe ቴሌፎን ካብ ኢላን ይፅበሎ ህጅፈል ትራምፕ ኢላን ዘይድውለሉ ምክንያት የለን ኦሬዲ ተረጋጊኡ እቲ ክሃርሞ ዝግብኦ ዕላማውን ኢላኑን ሃሪሙ እዩ ኢኮኖሚካሊ ነቲ ባጀት ብጣዕሚ ገሊፅዎ እዩ ፀገም ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ከይድኢቡ so Elon it's time to call Trump and then Trump is cooling down now lower ኮይኑሎ so thank you that ምልክት እዚኣ ምልክት እዚኣ ምሰደደ እዚኣ red heart ወይ ከዓ ቀያሕ ምሰደደ ተስላ after hours እዚ ማርኬት ምስተዓፀወ እዩ ኢላን ገይርዋ ማርኬት ምስተዓፀወ ተስላ you guys almost not look this comes almost like about 2% increase ገይራ 1.96 as of now so ጽባሕ ናብ 330 and ክንሪኣ ንኽእል ኢና if ክመፂና ካልእ ዳታ ክንመፂና ማለት this is ታ ድራማ ኣሕዋት ላይ ታ ድራማ ናይ ክልቲኦም ኣብዚያ ወዲያ you lost I know big man lose ገርና and of course ቶም ትሬድ ንገብር ክንገብር ኣይከኣልናን ከሲርና እውን ሽጥና ዝወፀሎ ብዙሓት ገንዘብ ብዙሕ ተኣሽም ፈጢሩ this is big so think that انت اين نعزب زلنا نحن بحانت تويت هجي حزوازه بحانت تويت بحانت صحفت بحانت قال نزي ماركت قلبت كم زبل اصنعكم تكون تسفى قبل تسلا لما عند كلتا 84 بزحانينا like if you buy some shares سابعة by now in the حرشيت كاسي you have almost about 20 something and 20 something ناير 4 قرشي 5 قرشي خون كم حانت share profit جيركا swing trade نحن swing trade تقبل أسب ماليت so market how up and down زقبر أب حبش education مهرين هذه فليز بلا كلاس زلنا نزي thanks to our ممهرنا لنا actually سلسة بس عملوا business تيب زعباتي technical analysis مهروجي نزي مهرنا I am not حبش education like تم كان ممهران بتعميم زمهرنا هجي نزي أبزي إخ advantage تقبر نحر daily trade تقبر كون قال السي 10 شحيس كان نحر توافير كابز مع لو ما عند رحسي أنا average كسب شحك أرشيس اتخاذته على السبخة مالي so thank you to our technical analysis مهرو وزحات نفعتنا لونا so that is the advantage why ناب سلستم إيتن sorry ناب كل تم إيتن what is Tesla ناب كل تم إيتن هلكن كل تم إيتن 84 وريدنا ساعات 35 أيام لأن شعو كيدا قصيلا كل تم إيتن 9 شعات هاي بتحها دقنا وريدا كندي point ورا like this one كل تم 9 شعات ناب تحت مسورة دتكا almost $4 خون دروب جرا لابدي هدي up and down up and down up and down but Tesla is one of the high volatility big stack Tesla is easy swing trade كتقبل لا تخيل كامبانيا okay so نزخلو رأيه بتويت بتصحف بقلة that is how market دخيد حوا وتوم سبهابتي وكأتوم كيلاتات عتكن زبيم جرم دوت أبزي كم حبشة not yet but we will soon maybe 10 عام أنا ولا نحن أنت زي كنا تحبريتان دحرنا مهارنا تخينا maybe نعيش سحواتنا بلش إلى موت يخوني من ساعات نزغل التريك قبروه اليوم more focus so this is how the good news is Tesla صراحة بسلسلة صالة سنكري أنا خلينا then I don't just نبسلسلة حمسان زي تحالفلو شجر زبحال يلا then I travel band okay then كنقطع ناب كم زي مسكنا حفشاوي what happened in general دحرينا زي good news مسوس تحاسر بسنكنا إيلان يخون نايكالي يخون market انترينا أحوات look this as of Bitcoin is almost 110 بتسيحو as of لو معنتي لو متراح 3.65 اوكي بار 11000 بتحني راب قداي يعني باك اند فورس جيرا تمليسا كنت بتحني راسكي let me see yeah about 11 almost about 11140 بتحني راب باك اند فورس كيدان تمليسان then it's going up to لو معنتي اوكي what news قال نزل حتى هنا همزه انت ايتزي اذا كل تاريخهم Nvidia is doing great now
اوكي انفيديا خمس عيد حنفلي لي انفيديا almost ابز بس حنيرا نغو then 145 maybe انفيديا ابزي حوات صباح قد نيوز ترخبنا انفيديا ابز خلطه مع 3 مع all time high كتبصح تخليها like 153 all time high نا انفيديا بس حتى زلا نعو وقت حلفه تخليها 52 weeks high 153 نتبع 10 3 نزغت حلفه تخليها انفيديا انت خمئه انفيديا قد حلفه تخلي نزبل حتى انفيديا let me go up نبدأ أخمل لسين so up London ناي China USN trade officially hold جرمالو لما عنتو علم صباح كو عليهم maybe لوم مشت ويكا صباح ناي نقهو قلت صبو نيوز كنسمع نخلينا so زي ترامب انت يفكر اللحوات نزناي انفيديا تشيبس زخيد نبري كم ويزبلنا انفيديا كورفيف AMD كالي كلنا AMD لما عنت like almost 15.61 increase جرام على AMD so نزخلو اتي restriction جروز نبري ناي لايسنس جرو نبري قرب ابو نتحقتات زلق ابيلو خم زلو يقلي زلو نتسممع تشاينان حزوني تشاينان يسن اب لندن already ድርድር ይገብራሉ ኦኬ እቲ ድርድር እንታይ እዩ ቻይና ናቢ ኤስን ኻይመጽ ሒዛቶ ዘላ ሜታሊክ ነገር ሬር ኤርዚዝብል ባይ ዘ ወይ ንሱ ከሊ አላ የኤስ ናይ ኢንቪዲያ ቺፕስ ኦልሞስት ኤች20 ናብ ቻይና ንኻይ ከይድ ከሊ አላ ሕጂ ኣብ ስምምዕ እዚ ኣቴና ኣሎ ኦልሬዲ ግሪን ላይት ሪኢና ኣለና ካብ ትራምፕ ነቲ ኤክስፖርት ክኸውን ዝግብኦ ቺፕስ ቁርብቲ ናይ ሕጉ ዘለቕ ከም ዘበሎ ነቲ ኔጎሽሽን ክብል so صباح انت حزم وصو so far كم زحبرنا زلو كم زي نيوز صحف زلو صبق زخونه ريزالت كم زو علو لما عنتيم غليصم زلو ولا ترامب عنت بنتلو at the end of the day ناي لما عنتي تليفون كمصاني صبق ريزالت كم زلو يبلو اوكي زي انكلتين اندحر ازي نبلو زلنا ناي chips ناي انفيديا ناو تريجوليشن دحر زلق ابيلو whatever كفالو دي خميو اغباب مالتو انفيديا ايزي 153 no question نات بسنكي ناب تشاينا زي مشاطا انفيديا H20 ناي كباب 8 بليون هون كسارا خغاطما خمس خيل اب Q2 يا غليص اب حلف earning تكبر كلها so easy انفيديا نحر كيدا خا نكلن كورفيف كتمرحنيا ندن ام دخت مرحا ندن بعلو S&P كتمرحا almost انفيديا is number 2 مالتي so we will have صبق زخونه return كهلونا خالي tomorrow انفيديا نحر قصيلا كلن قاعده دحر اسلا قصلا بعل تسلا بل كالبل بعل بالنتير بل بمول انك قصلا يخله سو ازي ريزالت حما كبلاي كلني بناتي قمت صبقتيا مخنياتو ترامب تماهير لاي كاب زحلفه صبق بوزيتيف زخونه ريزالت حيزم كموصي يخو اليوم وي لو ما عنت ناي مشت وي كا صباح ناي نغو وي كا ميد داي صباح نيوز كنسمعينا صباح it should be like all time high انفيديا ختحرم كتقل اللوا نحت good news كاين I don't think so bad news maybe 80% 85 good news يتصبز له خاني كم دس بلا مالتي yeah already زلق سلا زبلو so does CoreWeave so does Palantir so does AMD so does بقى كلن مصلتن ناي AI company زبون بعلن مع تسلا مالتي okay this is tomorrow نتصبع زلنا RST okay then economically انتهي مثل كال مايكرو ايكونومي انتهى نصباح نزبل حتى صباح احوات ناتين يبلنا بيج نجر يبلنا ما اسنا خنصبشعو ناب ربع is big days حوات ربع كا one of the biggest days CPI data زوص عليو look this حوات consumer price index ناي May تعريف اور حربعته increase اور حربعته علت كلته increase غيرهم او ناي اور حربعته صبو ريزالت رينا اور رح مشغال صبو ريزالت دن نركب صباح زمصانا تعريف ويكا سوري صباح ربع لكبلي ربع زمصانا وصيت ويكا ريزالت وال consumer price index I know زم حدش زي كتفلطوا تقولهم نوح مسانا زغبركم تفلطوهم ازي ماركت بزي ربع كا كتقلس خلا صباح بنتاينا لنا صباح ماركت بناي وصيت تشاينا انا يس ريزالت كابلون دن كتصبينا صباح بو كتكوست خلا عداغا مالتي then دحر صباح كا بناي CPI data result خرينا حموس بناي PPI then عربها بناي consumer sentiment
ካልእ generally ከምዚ ካልእ ነገር ሓድሽ ነገር ተዘይመፅዩ ካልእ ሓሙስ maybe ሮቦታክሲ 10 ወይ 16 መኪና ደን ወላ 10 ደን 20 ደን ላንድ ገብሪኦም ንፅበለና እንተዘይኮይኑ like already officially ግን let me show you this officially yes it's like break it Tesla is now officially listed as known autonomous vehicles at Texas Eastern ማለት እዩ ከም ዝኾኑ ገሊፆምና ኣለዉ ስለዚ I don't know ጁን 12 ምፅዋን እዚ ምስ ተስላ ዝተኣሰሪ ክርኤና ግን it's like the manners of ናይ ተስላ ኢኻ ጁን ማለት እዩ so maybe at the end of June maybe ናብ 400 ክርኤ ንኽእልና ተስላ ኩሉ ነገራት እንድሕር ተረጋጊኡ especially ናይ ኤላን and Trump the worst ነገር ንስ እንድሕር ተረጋጊኡ ካልኣይ ከዓ እቲ ሮቦታክሲ ምስ ጀመሩ ብ5 መኪና ደን ብ6 መኪና ብ10 መኪና ንሱ ከዓ እንድሕር like ብዘይ ዝኾነ ሽግር እንድሕር ሓሊፉ already ኣብ ኢስተርን ግን ኣብ ቴክሳስ ግን ኣብ officially known autonomous ተባሂሉ vehicles operator ንክገብራ ኣብ ቴስላ ኣብ ኢስተርን ቴክሳስ ተፈቂድዋ እዩ good ዕለት 12 ኢሎምና ኣለዉ we'll see what happen all right let's back that ጽባሕ ከም ወይ ዝበልናዮ ናይ ቻይና UK ረቡዕ ናይ CPI ዳታ ሓሙስ PPI ዳታ general economy ግን an addition ምስኡ ከዓ maybe ናይ especially ni Tesla ዝምልከት ka ክንርኢ ንኽእልና ዓርቢ ከዓ consumer sentiment ማለት all right this is a big weeks in አንጽበዘልና so far ኣብ ናይ ሎስ አንጀለስ ዝነበረ ኩነታት ዳርጋ ትሩፕስ ወታደራት ስለ ዝሰርሑ ቁርብ ተረጋጊኡ ኣሎ ንሱ ናብ ድሓን ኩነታት ዘምርሐ እዩ ዝመስል ኣሕዋት look this ab ዓርቢ almost ከባቢ ናይ 900 like almost 900,000 ይኾን ናይ like Waymo then Waymo ማኪና ትሪእዎን ኣለኹም እዚኣተን like ከም ተስላ ዝወራ ኣቃፂሎሞን almost ናይ 900 like 900 ይኾን ክሳራታት ኣጋጢሞ look this what Los Angeles is wala ኣይኮነን so ናይዚአን I think so ሰለስተ መኪና ይመስለኒ ቃፂሎሞን almost 900,000 ይኾን ክሳራታት ከም ዘጋጠሙ ተገሊጹ እዚ ከዓ ኦሮፕ ትማሊ ኩሉ ነዚ ማርኬት ዕግርግር ፈጢሩ ለቆኒዩ so far ግን ሕጂ ኣብ ምርግጉ ይንሱን ናይ ብዙሕ ሰራዊት ከይዲዩ ብዙሕ ወታደራዊ ከይዲዩ look this ከመይ ገረም ሰብርዎን ኣሎ ከመይ እም ዝገብሮ ዘሎት like almost big all right yes this is how a lot of ሰራዊት ብዙሕ ወታደራት እዮም so እቲ እንታይ ኮኔክሽን ኒ ዌሞ ነዘን መካይን እዚኣተን ምቅፃሉ ምክንያቱ እዚኣተን ተን ኢቪ መኪና ዘለዋ እየን ተን ኣብኡ ዘለዋ ብዘይ ዘዋሪ ኣቐዲመን ዝኸዳ ዘለዋ እየን ቅድሚ ተስላ ማለት እዩ then look this a big damage ማለት እዩ big damage on LA Los Angeles California ብዙሕ ኣለውቲ ናይቲ government ክእሰር ኣሎ ከብል ኣሎ ኮታስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዝመፅእ ግን it's like kind of political ያው ርብ ክንገድፎ okay this is all where we have Habesha education for the day and then good luck ጽባሕ ቻይና ጽቡቕ ትበናሞ ማርኬት all time high ንሪኦሉ ንህሉ ንኸውና all time high ክንብል ከለኹ ሕዋት ቴክኖሎጂ ንኣብነት ሎም ዓንቲ almost 1.27 increase ገና finances 1.17 ኮታስ ኩሎም ብዘይካ semiconductors and media ኩለን ኣብ ገረን ዘለዋ so ጽባሕ እንታይ ንጽበን ዝብል ሕቶ down negative 5.17 pullback ya ዘላ maybe Nasdaq negative 3.6 I don't know Nasdaq እንድሕር ጽባሕ good news ሪኢና ወላ 1% increase ገብር ትኽእል እያ Nasdaq ማለት እዩ so maybe ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ all time high ነቲ ዝነበረቶ high በፂሓተ ዝነበረት within 2 weeks ክትበፅሕ ትኽእል እያ ናይ Nasdaq ETF ማለት እዩ ካልእ so does S&P ውን S&P ከማን where you go S&P ከማን ኣብዚ ሰሙን ክልተ ሰሙን 6152.5 all time high በፂሕ ነሩ ስለዚ negative 2.45% ባይነት ዲቤይ ዘሎ ኣብዚ ዊክ ሰሙን ክልተ ሰሙን ክትበፅሕ ትኽእል እያ ገለ ንጉስ ሓድሽ ነገር ተዘይል ስፔሻሊ ናይ ቻይና ጽባሕ ኒውስ እንድሕር መፅኡ ጽባሕ ጥራሕሲ ዋላ 1.6 1.7 1.4 ይኾን ኢንክሪዝ ገብር ይኽእል እዩ so then by Friday ውን all time high S&P ክንሪኣ ንኽእልና by Friday ውን Nasdaq ክንሪኣ ንኽእልና ደሓን let's give it another one more week ማለት እዩ end of June another all time high ክንሪኢ ንኽእልና ማለት እዩ so S&P maybe 6,600 according timely ከምኡ ክንሪኣ ንኽእልና ማለት this is great we are ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ናብቲ all time high በፂሑ ነበራ ናብኡ ይኸዳ ኣለዋ ካምፓኒታት ማለት እዩ ስፔሻሊ ተን ኢንደክስ Amazon about negative 11.94 correction እያ ዘላ እዚ maybe Amazon ወስደላ ክእል ግዜ
and then Apple is big drop minus 21.60 at bear market as a Netflix is buying a dip, and then Microsoft is all-time high. Microsoft is 4.7 already. Microsoft is getting that. All right, Nvidia صباح good news night chips እንድሕር ሰላም ኮይኑ ከማን صباح ክትበፅሓ ትኽእል እያ pull back ማለት እዩ ናይ صباح ማለት صباح ክብል ከሎ صباح good news እንድሕር ኮይኑስ 6% 4% 5% increase ትገብር ትኽእላ ግን let's give it a week ማለት እዩ Nvidia a little Tesla, but it's going to be needed. Why is this? Hold on. Is this? Hold on. It's not updated. Why is not today? What I'm looking is. Hold on, guys. That's not right. Wait, just give me all the night tamale. Still give me night tamale. It's not updated, this one. All right. There you go. All right. I have no idea why. I have no idea why. Let me sign out of the account. All right. Sorry, guys. I think so something that's come on our website sugar figure allow even update that's all I can do, but was like كالق كهون نيرو so حمش ميت قرشي إذا خفلاني نعمت something update icon or like sign out كنا what's update قبرون so yeah all time high كمل كله I know Tesla big Tesla one of تعمل هاسيا سلزلا Tesla maybe جزء خلوا ناخلي تنك على جن index نبلن mostly index content company تات نبلن جن all time high نمت على نحوات all time high سي نمت نقربه علينا مالتي so that's a good news ولا حنتي market correct يقبر so بزي أخدم دما صباح تصبي ناي China and then London sorry ناي China USA كاب لندن مثلا let's see good news نتصبي then صباح S&P maybe 1 point كله increase قبر تخليها blow out and then ربع ناي CPI data نتصبي انتهي مثل in general إزي أنا نزلوانا thank you so much كم تلوم مساهم تنحكم alright have a shy education I'll see you guys up call video thank you so cool Elon and Trump slow down that's the best ever ندخل الماركت أقرقر فترة مزلو so credit to Trump أبزيا بدعم نسي سحبه he's so smart أبزيا تتعوي play and then إذا plays يا تقبرها مسناي China ونقبر له so far think so okay ده it's a big beautiful bills كحلف تسفان تسبق أب جولاي قدمي معلتنا تنتنا إذا عدي ورحي شوعات على 4 يقرم وقت تحلف نسبه تا big beautiful bills اب هاوس حليف هذا لاجن فيديو سرحنا لنا قد نهجي تما بي اس زلهم قلسنا انا so مس حلفت كاهن متسينا that's it yeah all right guys thank you Kofali thank you early bird I know come say what of it I agree yeah right كل 350 مليون سلازه هو بزحلفه دن ابز مصون كحق زيوش I got you
احلف هلا بقى. اوكي هلا بقى. Thank you guys. All right guys, I'll see you. All right. باي باي. السلام سسناي. I know حبش عيد كشن قرب دونغين بلوكم أنا حوات. I know. سل كال إسرح سلزلناي. مستلي بقى تخنو بلوز جبانا سفارة مهركم تكونوا تسفاني قبر أتي بيدا تاخدنا نخيدن تاني قبر كانوا يصرفيجن مزجباون أبد نجمرو اللي جزء خمسة تم مهار الدليم سناون almost night the whole time كباب كل تميتن سالسان تمهار اللونا بعلمهم daily بعلمهم لما مسجن تعالوا we have great people a lot of them so مسانا جن كتقبل تحضر لهم مزجبا هنجمرنا أب قصالي maybe أبز خلطة ورحزي هذا جروب علونا نعم سود أنا مصيبة ساعات عندهم زم سنة استقبل alright ساعات alright شي يغنى لك يمتشكي thank you guys I'll see you guys bye bye